Saya makan kat kedai tu terus. Oh, pantasan lama. Tak, dia bungkus pun lambat. Oh, ramai. Ramai. Yes, yes, yes. Ini Tom Yam. Ya. Ya. Dan kalau Tom Yam kena nyanyi lagu Thailand bang. Ya. Baru best. Indonesia. Baru kena dia punya kita buka sikit lah lagu Thailand ni. Waktu bawa abak ke Surabaya, mampir makan tom yam di Surabaya. Oh, Enak. Kita makan tom yam di sini dulu kan, sampai saat ini kalah sama yang Surabaya. oh, Abak nambah-nambah. Surabaya lebih enak lagi. Dia kena makan Tom Yam kena lagu Thailand bang. Thailand song. Perfect condition. Tienes que ir auditory visual. Visual, all. Itu di ke Elia. Oh, gitu bang. Iya, yang kemarin. Oh, yang masa abang turun tu dengan kanak-kanak sekolah tu. Mereka sama teachernya baru pertama kali ke Indonesia. Saya nanti nak beli ni lah bang satu kamera. Ini bagus. Hasilnya tuh bagus. Tapi di sini saya tak pernah jumpa. Aku belinya online. Oh, beli online. Lazada. Lazada ya? Okey. Lazada kan ada di Indonesia. Ya, ya, ya. Ini kalau boleh lama tak? Dalam setengah jam? Boleh. Setengah jam lepas? Boleh. Ya, ini kena makan western lah. Iya. Dia tak boleh makan tom yum. Iya, betul. Tapi ini lagu yang tak ketinggalan zaman ini. Ya, ya. Lagu wajib. Kemana Isa daripada Albania. You can come to Singapore, working there. Ya. Rahasia apa? I am the local Almo. Oh, You know the local bullet. local bullet. You know the bullet they call in Indonesia. Every time the locals they see me this eat durian, this. Because I know like I can't stand once a while. Okay, I like local food. I'm local. I'm Guinea. I'm Christian. You know for Ya, ya, ya. This is my food. Yes. You Thailand, Just airport.
Just airport. Oh. Never. And Thailand, Cambodia, Vietnam, and Indonesia. In Thailand, only airport. Only airport. Like 1 hour transit, that's it. It's nice, huh? Thailand. People are nice. I like Cambodia. Cambodia, the food, very nice. Cambodia. Vietnam also good. Vietnam, halal food, very difficult. Because they make with lemongrass also a lot and some salad. Nice. Yeah, nice. It's kind of similarity as lime juice and Yeah. sambal type. Vietnam do. Yes. Thailand, so many Muslim. In Thailand. In Thailand, many Muslim. Patani. One is Sultanate, that's right. Hatnyai, Golok, Narapiwat, this Yeah. is Muslim. Yada. Yala. Patani dekat dari dengan Kedah. Jauh. Jauh ya. Jauh. Yang Patani Kedah lain. Itu petani Sungai Petani. Sungai Petani ya. Ya. Ya batasnya. Ini Dekat dari Sungai Petani jauh ya. Patani jauh. Tapi Sungai Petani itu panjang ya. Sungai Petani saya tak pernah tengok loh. Panjang sampai ke Allah Allah. Jadi kalau Patani dulu dia satu kerajaan. ya Kerajaan Patani. kerajaan Muslim. Ya, kerajaan Muslim. Dia sama macam Majapahit, sama macam ada siapa kerajaan di sana. Kalau Moro masih jauh lagi ke sana ya. Apa namanya? Moro Tak pernah dengar. Philippines. Filipina. Ya. Oh, Moro Filipina, Sabah. Ya dekat Kalimantan sana, Sulawesi. Sarawak. Sulawesi, Sabah, Sarawak, sana jauh. Itu Sananya seberang utara. jauh, dia sudah 3 jam naik pesawat. Sini ke Sabah pun 2 jam pesawat. Kalau Thailand kita boleh naik mobil saja. Tapi kalau Moro sana tak boleh naik mobil bang. Tak sampai. Laut, dia pulau. Tapi di Filipina lebih bahaya bang. Filipina lebih bahaya daripada Thailand. Filipina so many gun. Oh iya. Shoot. Moro. This new president of Philippines, he has daughters married to Muslims. Oh. Oh yes, one who is shooting drug dealers. Who's what is his name now? I forgot. Oh, he's very. I like him. Last time? Gloria Aro. That woman. No, this one is. It skipped from my name, but he is Christian, but his daughters married Muslim, and his sons married another Muslim. So it's mixed. The king of Thailand, Muslim. Really? Yeah. Wow. Now. Oh ya? Yeah. I never know. Muslim. Cuma dia sembunyi nama supaya Suruh-suruh. ada suruh-suruh. Biar rakyatnya nggak ini. Muslim. Yeah, Muslim. Was before Muslim or he became? Before Muslim. Because the brother died. Not brother. Father died, and then the son Muslim also. Going back to Thailand, and then speak Maharaja. King. Oh. He speak. You can put at Google.
Say, Assalamualaikum, ada Al-Quran say, what? The body full tattoo. I don't know how to. Thailand. Dia lepas dia jadi raja untuk pergaduhan dekat selatan dan atas dia lah. Dulu masa bapak dia kan gunung-gunung